Upravo na današnji dan ansambl opere Narodnog pozorišta Sarajevo trebao je publici pokloniti novu premijeru operete Ive Tijardovića Mala Flora Mi, nakon 39 godina od posljednjeg izvođenja. Slijedi razgovor sa dragom gošćom. Razgovaram sa najboljom Flora Mi, našom proslavljenom divom, primadonom Kesudom Munitić. Bebi, dobar ti dan. Dobar dan, tebi pozdrav, cijelom Sarajevu, Bosni i Hercegovini, svim slušateljima i svim obožavateljima i svom narodu, evo. Hvala ti lijepa na ovom lijepom pozdravu, nadam se da si dobro kao i svi u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj. Nadam se da jesam, poslije svega što se događalo. Da, bit ćemo dobro i proći ćemo i kroz ovo. Naravno. Kao što si čula, Bebi, povod je znači premijera koja je trebala biti upravo na današnji dan, nažalost odgođena je za neka bolja vremena. Hvala ti za svega što si prihvatila da razgovaraš sa mnom i da se prisjetiš upravo te role, od mnoštva rola koje si otpjevala, da se prisjetimo upravo toga, te male Flora Mi. Po čemu je ona tebi značajna? Pa moram prvo reći da je ona obilježila moj život na neki način. Od ranog djetinjstva sam uvijek slušala od male Flora Mi i gledala sam i tata je pjevao tada u zboru, bio je krasan tenor Splitske opere, ali i prije 18 godina kad je moj profesor već vidio da bila sam čudo od djeteta od 11, 12, 13 i tako. Ali uvijek sam pjevala Daleko me biser mora tu ariju. To je nevjerojatno kao djevojčica mala, ne? Onda je profesor rekao ti možeš biti mala Flora Mi prije punoljetnosti. I tada je bio, mislim, Vid Kuzmanić, dirigent te predstave kad je bila premijera i ja sam nepunih 18 godina, mislim da je Melita Kunc pjevala i Slaven Smodlaka iz Zagreba. Ja sam sad pjevala i naravno osvojila publiku, jer Flora Mi se ne može nazvati običnom operetom niti običnom predstavom. To je moja, dalmatinska, srčana. Dakle, iz mene je nešto izrazilo što sam u Tijardoviću osjetila da je želio sa tom glazbom pokazati svijetu osjećaje i kakav je Split u stvari. Mislim da je to uspjeh bio moje Flora Mi. A moram i reći jedan štos koji je jako dobar i vezane, možda ja se nisam ni onda ni rodila, mog pokojnog tate koji je bio u Omišu, jer ja sam se u Omišu rodila, kad je on rekao, gledao tu Flora Mi i sa svojim prijateljima, uvijek je rekao Isuse Kriste, što sam se zaljubio u predstavu da mi ima kćer pa da to piva, ja mislim da mi je umro od sreće. I to je tako govorio uvijek, jel? Nikad nismo išli zatim i kad sam ja imala 18 godina, kad sam pjevala tu prvu predstavu, on je bio u loži, pustili su ga repjeva u zboru, pustili su ga, direktor ga je pustio da sluša, on nije mogao do kraja izdržati, on je plakao, izašao je van i kaže, pa je li moguće da se snovi ostvaruju? Neka zna cijeli svijet, ljubim te ja. Imam jedan cilj života,
Sami lipo kaži, što mi uvijek kažeš. Kaži tvojoj slakoj maloj Uloga Floramije nekako obilježila i godine koje slijede, 18 godina kasnije otprilike, stvarno ne možemo baš tačno datume, dolazi do, u stvari napravljen je filmovana je Mala Floramija u Splitu. Šta mi možeš reći o tome? Da, televizija, to je sredinom 70. godina, u produkciji televizije Zagreb, profesor Vlado Seljan je režirao, snimao kolor tehnici najpopularniju hrvatsku operetu svih vremena i to je u arhivi sigurno u televiziji Zagreb. Maestro Ivo Tijadlović je tada pravio izbor muzičkih numera i dijaloga koji će se u toj jednostatnoj izvedbi sublimirati omiljenu tu uspješnicu svega toga. Ne? U glavnim ulogama sam pjevala ja, Mirka je pjevao naš tenor, on je inače Šibenčanin, bio je prvak beogradske opere, Zvonko Krnetić, bio je krasan lirski tenor. Šorbepa je pjevao, mislim, Vlado Krstulović, prvak komedije u Zagrebu. Miss Klauer je pjevala Sintija Hansel-Bakić uz učešće zbora Radio televizije Zagreb. Orkestar je dirigirao HNK Zagreb, maestro Miro Belamarić. I tada je napisao Tjardović o meni nešto tako lijepo, kaže Gertruda Mulitić, koja plijeni glasom, lakoćom interpretacije i svakako zrelom ljepotom, gotovo 18 godina nakon svog debija u istoimenoj ulozi i tada je posvjedočio da sam mu najbolja. I poslao mi jedno pismo emotivno koje je vrlo na mene ostavio trag, da nikome nije uspio nadmašiti do ovih dana, jer da je on kad je pisao tu predstavu, on je upravo zamišljao taj način interpretacije. A ja kažem samo ovo, da nije Florami obična opereta ili opera, mogla bi biti opera po svim arijama koje se izvode, nego je, treba je njenu suštinu shvatiti. Ja sam shvatila tu suštinu, to je vjerovatno Božji dar koji imam i u suštinu daleko me biser mora
suštinu kompletne predstave Mediterana, naravno i Dalmacije, pošto sam i Dalmatinka i oko mama Šabica, ali to nema nekakve veze, valjda naginjem Dalmaciji, jel? I ja sam tu predstavu pjevala na drugi način nego drugi. Ja sam svaki tekst izbacivala u prvi plan. Melodija je bio dodatak. I to je sjelo. To što je opazio Tjerdović, je mi napisao divno pismo, plemenito. A nedavno sam dobila i pismo od njegove nevjeste, jer sam je poslala knjigu i ona je vidjela ovo sve sa slikom i Tjerdovića i profesora Seljana kad se to snimalo i napisala mi je, moram staviti samo da pročitam. Draga gospođa Gertruda, hvala vam za vaš knjiga i vaš CD su vrlo lijepi. Ja vam želim sve najbolje u ovoj 2020. godina. Gospođa Tjardović, žena njegovog sina, koja je inače francuskinja. Sredinom 70. godina u produkciji televizije Zagreb Vlado Seljan snima u kolor tehnici najpopularniju hrvatsku operetu svih vremena. Maestro Ivo Tjardović pravi izbor muzičkih numera i dijaloga, koji će u jednosatnoj izvedbi sublimirati omiljenu uspješnicu. Gertruda Munitić plijeni glasom i lakoćom interpretacije i svakako zrelom ljepotom, gotovo 18 godina nakon svog debija u istoimenoj ulozi. Maestro Tjardović joj šalje emotivno pismo koje je svjedočanstvo jednog nesebičnog poštovanja spram umjetnice, čiju kreaciju Florami gotovo da niko nije uspio nadmašiti do današnjih dana. Pismo nosi isti datum kao i planirana sarajevska premijera,
27. mart 1972. godine. Štovana gospođo Gertruda, najprije i ovim putem da vam čestitam na zbilja prekrasnoj interpretaciji mojih dviju arija. Istina, ja sam vas čuo kao čudo od djeteta. To je bilo u davno vrijeme. Čuo sam vas i poslije toga kad sam vam dirigirao kao velikoj pjevačici, sada zreloj scenskoj primadoni. Moram vam ponoviti iskrene čestitke na zreloj interpretaciji, na divnoj, baršunastoj boji vašeg, kao na izvoru čisto intoniranog glasa, izjednačenosti registara, jasnog izgovora, vokalizaciji ne samo vokala, već i usputnih konsonanata. Poslije mog predavanja primio me je i direktor opere Mirić, te me između ostalog obavijestio da sada kada imaju odličnu munitičku, ponovit će Sarajevska opera Malu Florami, u kojoj će ona i u Sarajevu ponijeti široku publiku. Srdačno vas pozdravljam, vaš odani Ivo Tijardović. Ulazimo u drugi dio ove radnje. Buknuo je Prvi svjetski rat i naši protagonisti nalaze se sticajem prilika u Francuskoj. Jasno je, niko nije htio za Austriju da se angažira i ukoliko se angažirao se kao protivnik Austrije. I jasno, svi bježe jer su svi bili redom rodoljubi. Tako se u prvom redu nalazi Florami u Francuskoj kao bolničarka, a prije toga ona je bila balerina. I taj život njoj nije odgovarao i razočarala se i javila se na jedan oglas u bolničarke. Mirko dolazi kao ranjen oficir, dobrovoljac sa Solunskog fronta u to oporavilište, baš gdje je Florami bolničarka. A istodobno Šorbepo se sticajem prilika zaljubi u jednom kinematografu, u jednu engleskinju koja se zvala Miss Eveline Beautiful, a on je nju nazvao po splisku Misili Bisili i čuo od nje da u tom oporavilištu dolazi jedan Splićani i kad je on to čuo je nju zamolio neka učini sve moguće da dovede njega u to oporavilište da vidi tog Splićanina. Jasno, i tu se sada razne zgode redaju, ali najzanimljivo je da Florami kao bivša balerina, kad je čula da je Mirko tu, ona naprosto izbjegava njega i na koncu se odluči da bježi jer smatra da ona njega više nije dostojna poslije tog života kao balerina. Eto. Kad si negdje sama, daleko u svijetu, zašto mislit moraš, mislit na svoj rodni kraj? Ima li teže boli, ima li teže gnjana, negdje uspomena na djetinjski prošli kraj.
to je, vjeruj, to je sama puka laž. Sretnija bi bila kada ne bi znala što to znači čuvstvo, što to znači ljubav. Meni je čast i zadovoljstvo što sam to pjevala, jer sam je uvijek pjevala sa strašnom strašću i ljubavlju. Prvo jer je to predstava mog kraja, Dalmacije, Grana, i jer je Tjerdović stvorio uz sve ostale operete što je imao i tako, ali ovo mu je zaista Floranije Remek djelo. To moram priznati i jako mi je drago da je Sarajevska opera odlučila nakon toliko godina staviti na repertoar, iako je situacija sad momentalno ovakva kakva je, ali nema veze, to će ići. I nasmijat će i nasmijavati uvijek publiku, a jako je važno nasmijavati ljude sa kvalitetnim stvarima, a ne sa nekvalitetnim. To je eto moje mišljenje. Fantastično, ovo je stvarno prekrasno, posebno kao poruka cijelom ansamblu Opere Narodnog pozorišta Sarajevo, kako treba pristupiti ne samo ovoj premijeri, nego i svima onim koji su ispred nas. Moraju voljeti i emotivno osjetiti tu predstavu. Onda je ona prava. Pogotovo Mirko Florami i Bepo Pegula i svi oni moraju to osjetiti, taj mediteranski duh, tu zafrkanciju, tu šalu, da se ozbiljne stvari prihvaćaju veselo, da je to život na neki način, da dijelimo taj život takav kakav je. A on je u toj Florami, iako ima i Kraljicu lopte i ne znam koje se predstavlja, akvarel je prekrasan isto, ali Florami je besmrtna. Mislim da je ona jedinstvena jedna predstava koja će za 100 godina biti na repertoaru. Isto će tako zasmijavati ljude kao što i dan danas. A već kad pominjemo sve te godine, sve te izvedbe, ne možemo izbjeći, a da ne spomenimo velikog Borisa Dvornika, vaše prijateljstvo, vaš odnos i posebno saradnja na ovoj opereti. Šta mi možeš o tome reći? Ja mislim, kod ne prvi je bio Branko Kovačić, Bepo Pegula bio je stvarno izvrstan, onda je bio Piero Jelaska, a Boris Dvornik je začinio kompletnu operetu. On je bio rođen za tu ulogu. On je izmislio toliko tempora teksta u drugom činu, da ja kad sad spomenem u šali nekom, vidi eno tovar leti po Ariji, recimo, onda se svi smiju, ja kažem to on je iz Florami, a oni, pa to bi volili gledat, eto to je to. Dakle, tu je poruka jedna, da je Bogom dan Tjardović dao da se ljudi smiju, ali da bude jako ozbiljno napisano i lijepo i melodično sve ono što je.
a pogotovo Boris koji je bio izvrstan komičar, ja sam s njim djetinjstvo provela, bili smo zajedno u Titovim mornarima i bili su u dječjem kazalištu, tu je bio Ivica Vidović, Zdravka Krstulović, moja sestra, Šeka Vrtas, ne znam koliko, svi poznati, Rikard Simonelli koji je u komediji Zagrebačkoj, čak i onaj koji igrao Bepa Pegula, ovaj Aska drugi, i on je bio, dakle, svi su potekli iz tog malih mornara. Mhm. Mi smo tu je bilo dječje kazalište u kojem smo se mi utrpali, jer i moj otac je vidio to, naravno ideja mu je bila izvrsna da se djeca zaposle na neki način, vidio je dar u meni glas, a kod moje sestre noge, balet, kako je plesala klasiku, i tu sam ja balet plesala kod te gospođe Katić, kad se sjetim. Ali i Boris Zvonik je igrali smo u opereti prvoj muzički igrokaz je bio Žaromil, priča o zemlji u kojoj kamen plače. On je igrao jednu zločestu životinju koju je uvijek mene udarao na sceni. A Rikard je igrao isto Butafumu, eto to sam jedino upamtila. To je Miće Brajević, urednik Radio televizije Zagreb, on je bio to režirao i on je to, ja sam imala 13 godina kad sam to pjevala, nastupala, i to je ostavilo isto jako veliko traga i to mi je tada bila prva opereta u životu. Ali već sam onda ušla u kazalište i pjevala i poslije puberteta, kao čudo djeteca što sam bila do svoje 13,5 godina, onda dolazi onaj prelazni period pjevača glasa i onda od 16 pa nadalje. I prije 18 godina sam uletila u Faramija. Boris je već bio odsutan, inače bi on bio uletio tu da nastupa. Ali nažalost nije, on je poslije, ja sam s njim puno u Riječkoj operi pjevala i puno smo baš pjevali i Florami i uvijek smo se zafrkavali, bio je veliki prijatelj i najbolji, ja mislim da je najbolji bio glumac komičar na svijetu. On je bio rođen jednostavno za to. Rođen. Eto, tako bi mogla reći. Možda sam i ja za pjesmu rođena bila, apsolutno mislim da jesam, jer drugo ništa i nisam ni znala. Od običnog života ni ne. Dakle, Bog mi je stvarno dao samo valjda taj dar. I mislim da te darove trebaju ljudi prepoznati i u svojoj djeci. Da je jako važno da u djeci, moj pokojni tata je imao taj nos, špurijus, da prepozna da ja pjevam, a sestra pleše. To je nevjerovatno, tako smo izgledale. A brat je eto završio i trubu, je svirao je sve instrumente. Dakle, zvali su nas, to ti je familija Munitić, tutti quanti muzikanti. Evo, sad sve sam s tim rekla. Da, hvala ti. Pomenuo sam na početku razgovora da je Mala Florami posljednji put na sceni opere Narodnog pozorišta Sarajevo postavljena 81. godine. Da li se možeš sjetiti, ja koliko se sjećam, tu je Abdullah Beganović je pjevao Mirka, a čini mi se Šior Beba je bio Aleksandar Mičić, a u alternaciji s tobom je bila Amila Bakšić. Možeš li se možda sjetiti malo te premijere? Bilo je davno, ali eto... Sjećam se, znam da je bila jako uspješna predstava i da je dominirala, da je bila stvarno senzacija. Dakle, svi su se smijali. Ja mislim da niko ništa nije ni čuo da su se svi smijali. A to je poanta svega, da se svi smiju i da budu radosni. Univerzalna poruka ljubavi u stvari. Univerzalna poruka je ljubav i smijeh za ovu našu planetu. Možda ove pošasti sve treba neki način shvatiti kao prolazno. Da. Sve što se događa, jel? Bebi, hvala ti na svemu, hvala ti na ovom razgovoru. Meni ostaje da te u ime svih, u ime cijelog Sarajeva pozdravim, da zaželimo tebi, porodici, cijelom Zagrebu, Hrvatskoj sve najbolje u ovim odsudnim trenucima. I hvala. Nadam se da ćemo imati prilike da dođeš na našu premijeru i da nam uveličaš taj svečani Evo film. sad momentalno prije jeseni ja ne vjerujem da ćete moći išta uraditi jer ovo je sad stvarno gadno, kući smo i ne možemo mrdati, ali vrlo rado bi, ako je moguće i kako došla bi naravno, da bi došla, jer se jako sjećam te predstave, sam željna slušati taj humor, jer taj humor jednostavno ako
je loše, ti se dobro osjećaš. I mislim da je to poruka publici i narodu koji sluša, budite veseli, budite živi, ovaj život je jedan, Bog vam je to dao, držite to i zato je i Bog slao ovakve ljude koji su pisali ovakve lijepe stvari. Hvala ti, To je Bebi. mi poanta. Hvala Pozdrav ti. moje svoj publici i svom narodu Bosne i Hercegovine. Hvala ti. Doviđenja. Hvala i tebi. Doviđenja. Prvi svjetski rat je završen i našom pobjedom te naši protagonisti radi nostalgije, što je logično kod svih, bježe prvim vlakovima, prvim sredstvima ka Splitu i tu se opet svi nalaze i opet se nađu u jednoj kafanici svi sticajem prilika i pomire se svi skupa i završe sa veselom splitskom pjesmom da nije ljubavi ne bi svita bilo, ni mene ni tebe, moja bila vilo. Eto, to je konac čitave stvari.